potrošači imate prava na sigurnost. Da li pijete energetske napitke? Ne. Zbog čega? Zašto smeta mi, dobijam ubrzan puls i ne odgovara mi to. Loše utiču na srce i na krvne sudove i zato ne. Gledam da što manje pijem. Tako da, to je kao fora da ne zaspim kada učim. Podaci do kojih smo došli u ugostiteljskim objektima pružaju drugačiju sliku. Reklamne kampanje čine svoje, pa tako veliki broj građana različite starosne dobi konzumira energetske napitke. U posljednje vreme je mala ekspanzija tih energetskih napitaka, što zbog reklamnog materijala koje firme dele, koje proizvode te energetske napitke, što zbog same potrebe, što studenta, što ljudi koji rade zahtevne, psihofizički zahtevne poslove. Savremeni način života doveo nas je do toga da nam često nedostaje energije, kako bismo ispunili sve obaveze koje su pred nama. Da bi potrošačima ponudile instant rešenje za snabdevanje energijom, prehrambena i industrija bezalkoholnih pića osmislile su takozvane energetske proizvode. U njih spadaju i energetski napici koji zauzimaju preko 40% tržišta. A koliki je procenat onih koji znaju šta unose u organizam kada popiju samo jednu limenku takvog pića? Sastav je veoma specifičan i razlikuje se od proizvođača do proizvođača. Međutim, ono što je jedna zajednička karakteristika za manje više sve proizvođače energetskih napitaka je da sadrže aktivnu supstancu kofein u izuzetno visokim koncentracijama. To poprilično liči na ono što možemo popiti i kao tabletu, samo još pretvoreno u jednu formu koja može biti privlačna za potrošača, što će reći u napitak koji se lako uzme, koji je pored toga gaziran pa osvežava i zato nam podiže energiju. Doza prevazilazi 80 pa čak i 120 mg po limenci, što predstavlja jedno izuzetno veliko opterećenje za kardiovaskularni sistem pre svega. Sa druge strane, nalaze se i druge neke aktivne supstance, kao što su aminokiseline, šećeri i nalaze se stimulansi tipa guarane, ekstrati, ehinacije i nekih drugih aktivnih supstanci, koje inače medicina poznaje. One u sebi sadrže određenu dozu efedrina, to je aktivna supstanca koja može da stimulativno deluje na kardiovaskularni sistem i mi je u kliničkoj praksi vrlo često koristimo za povećanje krvnog pritiska u situacijama kada nam je to potrebno. Kofein, taurin i šećer najčešći su sastojci energetskih napitaka. Stručnjaci ističu da je količina šećera koja se nalazi u jednoj limenci i do 6 kašika, dok koncentracija kofeina u njima zamenjuje 3 do 4 šoljice kafe. Zbog toga preporučuju smanjen unos energetskih napitaka u organizam. Najmanji sadržaj kofeina imaju bezalkoholna pića, a onda u sredini je jedna šoljica kafe koja obično sadrži 2 puta veću količinu kofeina nego obična jedna čaša bezalkoholnog rekreativnog pića, dok se recimo u zavisnosti od koncentracije kofeina energetski napitak rangira na izuzetno visokom nivou i on može po samoj definiciji da bude sastavljen iz tolike količine kofeina koje zamenjuje 3 do 4 šoljice kafe. Energetski napici imaju po pravilu na sebi natpis da nije dozvoljeno konzumirati više od obično 2 limenke dnevno. Ja sam malo gledala deklaracije energetskih napitaka, kofeina u njima ima u toj jednoj limenci između 60 i 80 mg. Smatra se da je štetno za ljudski organizam, ako konzumira više od 400 mg dnevno bi trebalo da bude štetno, odnosno ne bi bilo preporučljivo, znači ova preporuka je daleko ispod neke opasne doze. U želji da podignu energiju i povrate snagu u što kraćem roku, mnogi će često popiti neki energetski napitak. Ukoliko se konzumiraju umereno, njihova upotreba kod zdravih osoba ne izaziva nuspojave, ističu stručnjaci. U suprotnom, ili usled njihove prekomerne upotrebe, u određenim slučajevima može doći do neželjenih posljedica. Ono što je posebno značajno, to je što se energetska pića koriste u dozama koje su neadekvatne i u količinama koje su prekomerne i u tim nekim momentima dolazi do ispoljavanja neželjenih efekata, pre svega neželjenih efekata na kardiovaskularni sistem koji se manifestuje povećavanjem krvnog pritiska koji ide do nekontrolisanih nekih mera, dolazi do lupanja i preskakanja srca i dolazi do simptoma koji nekada mogu da uvedu organizam i u stanje ishemije određenih organa, a ukoliko se radi to o srcu i o mozgu, mogu da povećaju rizik od nastanka infarkta miokarda i cerebrovaskularnih insulta. Stručnjaci ističu i to da posljedice mogu biti fatalne ukoliko se ona mešaju sa drugim pićima ili aktivnim supstancama, što na mlad organizam u razvoju može delovati veoma štetno.
pića se piju, to su uglavnom sa kafom, da bi se što bolje razbudili, da bi se što bolje spremili za težak dan koji ih očekuje, jel? A u večernjim satima to su kombinacije uglavnom sa alkoholom. Sav taj miks predstavlja jednu rizičnu kombinaciju koja kod osoba koje imaju povišen kardiovaskularni rizik može da dovede do neželjenih posljedica. Ukoliko sada na sve to dodamo i druge neke aktivne supstance koje se u isto vreme unose u organizam zajedno sa energetskim napicima kao što su recimo alkohol, na primjer, ili na primjer nikotin koji se unosi pušenjem, onda se ti rizici višestruko povećavaju. Možda bi trebalo ukazati na jednu pojavu koja je kod mladih naročito rasprostranjena, da energetski napici se ne koriste samo zato što sam rekla da se podigne energija u trenucima kada nam je potrebna dodatna energija, nego prilikom izlazaka u večernjim časovima se koristi kombinacija energetskih napitaka i alkohola. Na ambalaži energetskih napitaka eksplicitno piše da nije dozvoljeno konzumiranje u kombinaciji sa alkoholom, isto kao što na cigaretama piše da izazivaju razne vrste obolenja, pa opet ljudi puše, tako da se ta, naravno, preporuka ne poštuje. Naime, energetska pića sadrže i veliki broj stimulatora, dok alkohol deluje kao sedativ. Ukoliko su u organizmu istovremeno šalju kontradiktornu poruku našem nervnom sistemu. O čemu se tu radi? Alkohol je praktično u načelu supstanca koja će pre ljude uvesti u depresivno stanje. S druge strane, energetski napitak će im podići energiju i tu se sudaraju praktično dva suprotna trenda u organizmu i zato prekomerno konzumiranje ovakve kombinacije može da rezultira nepoželjnim i fizičkim stanjima i stanjima vezanim za raspoloženje, odnosno za psihičko stanje pojedinca koji tako nešto odluči da konzumira. Za alkoholna pića je jasno zakonima našim definisano, pa čak i zakonom o zaštiti potrošača, da se ne sme nikada prodati ni jednom detetu mlađem od 18 godina. Međutim, za energetska pića, kao i neka druga pića koja se zaista ne mogu podvesti pod zdrava pića, to nigde ne stoji. Vi možete savjetovati svoju decu, počev od roditelja do školskih ustanova, i pričati im o tome. Međutim, ono što je naša praksa pokazala i naše okruženje jeste da deca mlađe od 18 godina konzumiraju ta energetska pića, kao i neka druga koja možda nisu kao energetska, ali ne znači da su dobra za njihovo zdravlje. Mladi najčešće ne čitaju deklaracije i nisu upoznati sa negativnim učinkom koji na njihovo zdravlje mogu imati energetska pića. Zbog toga je važno da na pakovanjima takvih proizvoda bude jasno naznačen njihov sastav, kao i upozorenje visokorizičnim grupama, kao što su trudnice, dojilje, deca i osobe sa kardiovaskularnim obolenjima, koje ne bi trebalo da ih koriste, naročito ne u većim količinama. Isticanje takvih informacija obavezno je i po novom pravilniku o deklarisanju, reklamiranju i označavanju prehrambenih proizvoda. Međutim, primećeno je da se to u praksi ne poštuje u potpunosti. Moram reći da najveće zablude i najveće nepoštovanje pravilnika je u kategoriji bezalkoholnih pića. Kategorija bezalkoholnih pića u ukupnom našem istraživanju je bila sa nekih 12%, od toga 5,2% je bilo energetska pića. Što se tiče zabluda koje se nalaze na bezalkoholnim pićima, to su uglavnom nepoštovanje naziva koji se nalazi na prednjem na frontu i naziva koji se nalazi na zadnjoj strani ambalaže i najčešće nepoštovanje slike na prednjoj strani i sastava proizvoda. Poboljšanjem određenih pravilnika kojima se sprovode zakonske obaveze bi to sve moglo lepo da se definiše i da obaveza proizvođačima da to navode. To je zaista obaveza proizvođača. Neki poštuju ta pravila, činjenica je da i neki naši pravilnici nisu sasvim jasni i ne traže sve te podatke, pa samim tim proizvođač, bez obzira na to što treba da poštuje dobru poslovnu praksu i da se bori za svakog kupca, on to i ne radi. Neki proizvođači u Srbiji su korektni i to uredno navode, ali postoje i oni koji su na taj fair play zaboravili, tako da je još uvek zakonski to verovatno nedovoljno dobro regulisano i da bi trebalo skrenuti pažnju potrošačima da obrate pažnju na sastav i da malo više povedu računa šta kupuju i
koliko toga unose u organizam. Najčešće jedna od 3 obavezujuće rečenice koja mora biti čak i na frontu napisana, visok sadržaj kofeina, da proizvod ne smije da konzumiraju deca, trudnice i dojilje i koja je to količina kofeina na 100 grama bila je izostavljena. Sem toga, u energetska pića dodaju se i ekstrakti lekovitih biljaka, kao što je maka, guarana, i sve te dodate biljke nemaju izjave koje se nalaze na tim proizvodima. Nemojte ih mnogo često koristiti. Ja sam možda u životu popila 4-5 puta zaista kad mi je nedostajala energija. U tom momentu je to više nego dobro došlo. Kao kad neko kaže sad mi treba šoljica kafe više nego išta. Isto tako i taj energetski napitak. Međutim, u prekomernim količinama konzumirati energetske napitke, ajde da kažemo, isto kao što bi svaki lekar rekao, nemojte više od 2-3 šoljice kafe dnevno, sigurno nemojte više od te 2, pa ni te 2 limenke energetskog napitka dnevno. Evropski parlament polovinom godine odbacio je predlog Evropske komisije da se dopusti oglašavanje zaslađenih i energetskih napitaka s kofeinom koji pospešuju budnost ili koncentraciju. Isticanje takvih tvrdnji na limenkama moglo bi dovesti do povećanja konzumacije šećera među adolescentima koji su i najveći potrošači energetskih napitaka, upozorili su EU parlamentarci. Do kraja godine očekuje se novi pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama koji bi trebalo da reši nedoumice u vezi sa deklarisanjem onoga što nam se nudi kao zdravo, kao nešto što će nas razbuditi, pokrenuti i na kraju krajeva dovesti u zabludu. Između energetskih napitaka koje možemo kupiti u trgovinama i onog koji možemo i sami napraviti, ogromna je razlika, naglašavaju nutricionisti. Zbog toga kao adekvatnu zamenu preporučuju, na primer, šejk od svežeg voća, mleka i malo meda, koji će našem organizmu pružiti daleko više korisnih i hranjivih materija od energetskog pića i to bez štetnih efekata.